Već smo nekoliko sati u 2026. godini, a kakva je bila vrtlarska 2025. Pogledajte u nastavku videa. Ovo je drugi dio i u ovom dijelu želim da vam pokažem šta sam to radila od jula mjeseca do decembra. Juli mjesec je i kao svake godine vrijeme godišnjeg odmora. I naravno, prvi cilj je Banja Luka. Obično svake godine prvo očistimo kamenjar zimootpornih kaktusa, međutim ove godine smo nakon kratkog odmora krenuli dalje. To smo planirali uraditi na povratku i tako je i bilo. Neću vam dugo pričati o svom godišnjem odmoru, ali mjesto gdje obavezno idem i gdje se najljepše osjećam je Jajce. To je mjesto mog rođenja gdje sam provela divno djetinjstvo, fantastičnu mladost i uvijek se rado vraćam. Kao što znate, vrijeme godišnjeg odmora prođe vrlo brzo, tako da mi je taj mjesec dana izgledao kao 2-3 dana i došlo je vrijeme povratka opet u Njemačku. Bez obzira koliko se nerado vraćam nakon godišnjeg odmora, ipak sam znatiželjna šta raste u bašti s obzirom da je august mjesec u kom ima jako puno plodova za berbu. I nakon kratkog odmora otišli smo u baštu i dočekalo me je zaista iznenađenje. Iako je u našem odsustvu kiša često padala, paradajz je izgledao fantastično. Svake godine imamo zaista dobar urod paradajza. Izuzetak je bila samo jedna godina, ali čini mi se da je ova godina ipak najbolja. Pravila sam sosu, dijelila, jeli smo paradajz svaki dan. Paradajz je moje omiljeno povrće i ja ga mogu jesti i za doručak, i za ručak, i za večeru i između. Plodovi paprike su dobro izgledali, međutim, s obzirom da je to crvena babura, očito da još nije bilo vrijeme za branje. Ali ima nešto što se sad moglo brati, to je sakupljati. To je sjeme drvenastih božura. Ja svake godine sijem drvenaste božure i o njima sam napravila par videa. Pa ko želi može pogledati kako se drvenasti božuri siju, koje vrste postoje, koje sorte postoje, mada su moji većinom bez imena. U prošlom videu sam vam pokazala i rekla da na mom povrću nije bilo smrti buba, da su se oni većinom zadržavali na čahurama irisa. Ne samo na čahurama irisa, nego kad sam brala ovo sjeme, sakupljala sjeme, bilo ih je jako puno na čahurama božura. I ako želite da zaštitite svoje povrće od smrti buba, posadite irise i božure. Vjerujem da će i vama pomoći kao što meni to pomaže. Već 2 godine odgađam vađenje i dijeljenje korijena dicentre ili djevojačkog srca ili suznog srca i konačno je i to došlo na red. Kao što se vidi, korijen je zaista ogroman zbog veličine i nije tako dobro cvjeta kao što bi trebao. I to sam ovaj put isto uradila. Kad sam se vratila iz Bosne, prvo što sam uradila je da posijem, to jest da stavim na naklijavanje krastavce, jer su srne opet ušle, opet su pojele krastavce, bar ono što su mogle dohvatiti s vanjske strane ograde. Nažalost, ovi krastavci nisu uspjeli dati plodove jer je prilično zahladnilo, a kao što znamo, krastavci ne vole hladnoću. I došle su na red i begonije Rex ili kraljevske begonije. Tu sam napravila jedan video i stavila sam listove i dijelove lista na ožiljavanje. Pa ko želi može pogledati. Sjećate se korijena orhideje, vrtne orhideje koju mi je sin donio iz Amsterdama? Tu orhideju sam posadila i sad me dočekao cvijet. Pored vrtne orhideje procvjetali su i krinum i himenokalis. Pored toga sam vam pokazala kako se razmnožavaju hoje, kako se iz jednog jedinog lista može uzgojiti nova biljka.
I došlo je vrijeme da reznice, vinove loze koje sam stavila na ožiljavanje posadim u posebne saksije. Biće to jednog dana jedan lijep vinograd. Smokva me ni ovaj put nije iznevjerila, bila je puna plodova, pa smo jeli svježe smokve, a pravila sam i marmeladu. I došao je septembar. Prvo što sam u septembru uradila je da sam sakupila sjeme koprive. O tom koliko je sjeme koprive zdravo možete pogledati ako kliknete na link gore. Znači, sakupila sam sjeme koprive, iscijedila sam sok od jabuka za sirće i o tom ima video. Bašta je izgledala jako lijepo, puno tog je cvjetalo. I dalje su se sakupljali plodovi, sakupljalo se sjeme. Zaista trebalo je svaki dan ići u baštu da bi se moglo iskoristiti sve. Bez obzira što sam bila prilično brza, nisam iskoristila sve. Za par dana je plamenjača zauzela zaista veliki dio biljaka, tako da sam pobrala zeleni paradajz i iskoristila ga, isto tako kao i onaj koji je počeo malo da crveni, znamo da je dobro njega ostaviti na tamno mjesto i taj paradajz može naknadno dozriti. Ovo što vidite je kineski kupus. Nakon što smo došli s godišnjeg odmora, njega sam posijala i posadila u visoku gredicu. Nažalost, za 2 dana nije bilo ništa, apsolutno ništa, puževi su sve pojeli. Ovo je žuta budleja ili ljetni jorgovan. Na ovoj biljci, to jest na ovom grmu, bude jako puno insekata, naravno insekti su dobri za biljke, za povrće, ali ovaj grm mora vani. Ja sam ga orezala, s tim da biljku malo kasnije izvadimo iz povrtnjaka i posadimo negdje drugo. I s obzirom da je onda brzo zahladnilo, to nismo uradili. I došao je oktobar. U Njemačkoj postoji pauza u toku ljeta kad se žive ograde ne smije orezivati zbog ptica. Od oktobra se to može raditi i ja sam počela s poslovima. A onda smo imali jako nevrijeme s gradom i to je bio konačan znak da više neće biti toplih dana. Bašta je dobila pravi jesenji izgled. I dalje se moglo dosta tog prati. Najavili su naglo zahlađenje i onda je naravno bilo vrijeme da se u bašti pobere ono što je još ostalo od plodova. Tako sam pobrala paprike, bilo ih je jako puno gnjilih. Ja sam čekala da one pocrvene, međutim to se nije desilo, tako da sam morala pobrati i zelene. Nakon što sam pobrala paprike, iščupala sam i biljke jer mi je ta povišena gredica trebala da posadim u nju salatu. Prasa je kao i svaki put bila odlična, a s kupusnjačama sam svakako svake godine jako zadovoljna. Irise koje sam sijala sam posadila na stalno mjesto. S kupusnjača smo skinuli mrežu, malo je očistili i ostavili za sljedeću godinu. U međuvremenu sam sirće nekoliko puta procijedila i bilo je spremno da se konačno stavi u flaše i da ga onda naravno po potrebi upotrebljavamo.
Lišće je uveliko počelo da opada, zima nam se najavljivala. Volim jesen, volim ove pripreme zimnice i pripremila sam žele od dunja i, kako Njemci kažu, kvittenbrot od dunja. I došao je novembar. Ovo je par sadnica duhana koji su mi ostali i koji sam posadila u ovu povišenu gredicu. Vjerovatno ste vidjeli video o uzgoju duhana, to jest o sjetvi. Ja sam posijala sjeme duhana, biljke su nikle, posadila u veliku baštu, međutim puževi su sve pojeli. Ostao je jedan onaj quick pot, ona jedna plata mladih biljaka. To su bile biljke koje su bile najslabije i one su ostale na terasi. S obzirom da je kiša padala, te biljke kad smo se vratili s godišnjeg odmora su prilično dobro izgledale i ja sam te biljke onda posadila u avgustu mjesecu u baštu. I te biljke su uspjele narasti, ali ne toliko koliko je trebalo. Ovo su biljke koje sam posadila ovdje i kao što se vidi, biljke su prilično narasle, ali duhan se bere tek kad listovi počnu žutiti. S obzirom da niko u mojoj familiji ne konzumira duhan, od ovih listova će se praviti pripravak protiv napasnika. Znači, nije mi toliko važno, mada sam, bez obzira na to, ipak htjela da pokažem kako se uzgaja duhan i šta se s njim dalje radi. Iako su najavili niske temperature, ja ipak nisam unijela fuksiju bolivijanu. Stavila sam je samo uz zgradu, uz zid, nadajući se da neće smrznuti. U toku noći je bilo jako hladno i listovi su bili opušteni. Orezala sam fuksiju bolivijanu, stavila u resnice u vodu, međutim od njih nije ništa bilo jer su te resnice već bile smrzle. To nije tako strašno, to je pouka za sljedeći put da na vrijeme unesem biljke. Decembar je bio zaista promjenjiv. Bile su niske temperature, pa onda malo otopli, pa opet niske temperature, tako da sam ja u tim naletima malo toplijeg vremena išla u baštu, brala plodove. Uprkos niskim temperaturama neke biljke su se jako dobro držale, dok su neke, kao što je recimo karfiol, smrzle. Kao i svake godine, ove godine smo nešto kasnije stavili kupus da se kiseli, znači upotrebljavamo samo kupus, so i biber u zrnu. Isto tako radimo i s paprikama punjenim kupusom i jedna tura je već pojedena, pa smo onda napravili još jednu. U ovoj kanti je pepeo. Kao što znate, puževi ne vole pepeo, pa kad posadim neke mlade biljke, onda oko njih stavim malo pepela. Naravno, ako to propustim, kao što je bio slučaj s kineskim kupusom, onda znamo šta se desi. Sljedeći dan nema ni traga tim biljkama. I to je bilo ukratko šta sam radila što se tiče vrta, što se tiče biljaka u 2025. godini. Nagradna igra za sjeme fuksije bolivijane traje do kraja januara 2026. godine. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.